Tokić kao vodeći lanac prodaje autodijelova u Hrvatskoj zajedno s franšiznim partnerima zapošljava više od 1000 zaposlenika. Naši zaposlenici su naše najvrijednije bogatstvo, a gotovo polovica svih naših zaposlenika radi u prodajnom sektoru te je svakodnevno u interakciji s kupcima. Upravo su njihova stručnost, pristup poslu i vrijednosti koje žive ono što čini razliku. Tokić kao firma je jako velika, gleda na ljude koji predano rade svoj posao. Kada sam došao u firmu Tokić, bili smo puno manji nego danas, ali su bili ljudi fenomenalni, marljivi, vrijedni i jednostavno smo i rasli. Morali smo procese prilagođavati tom rastu. Zapravo najvažnije je biti odgovoran, pošten, marljiv, biti timski nastrojen jer je posao dinamičan, svaki dan je drukčiji i rad s ljudima sam po sebi nekad je težak, nekad je lagan, ali sve su to veline i mane ovog posla. Odgovornost je u ovom poslu početak svega. Ako napravimo nešto što nismo napravili kvalitetno i odgovorno, dio problema samo svaljujemo na ljude iza nas i na kraju krajeva problem nismo riješili, morat će ga rješavati neko drugi, a to ne koristi nikome. Imamo x situacija kada moramo biti jako mudri, znači ne smijemo donositi ishitrene odluke, moramo dobro razmisliti prije nego što nešto odlučimo. Iskrenost je kod nas u poslovanju jako bitna stavka u odnosu prema kupcima i našim kolegama koliko nas ima. Ako si iskren, ako si u ok odnosu sa kolegama u firmi, automatski kad dođeš kod kupca lice ti je nasmiješeno i kupac vidi da si ti zadovoljan i da si sa voljom došao kod njega dostaviti mu robu. Ovdje u poslovnici svakog kupca doživljavamo na isti način, svaki nam je bitan. Trebao dio za 3 kune ili trebao dijelovi za 3000 kuna i maksimalno se potrudimo doslovno za svakog kupca. Mogu navesti jedan primjer kad je stranka kupovala metlice u našoj trgovini te je zamolila da je metlice ugradimo na vozilo. To inače nije naš posao, ali smo izašli u susret gospođi koja je starija i naravno ne zna namontirati metlice na vozilo. Kad smo je namontirali vozilo, izašla je sa smiješkom iz dućana i rekla da će ponovo doći. Sa kreativnim pristupom možemo stranku zadiviti ili iznenaditi ili napraviti nešto iznad njihovih očekivanja što povezuje stranke sa nama i pružim neko povjerenje u nas.